Nkosi yamakhosi, ngiyikhethe inkosi yamaNazaretha unyazi wezulu. uNkulunkulu ngiyabonga baba ukuthunywa ezulwini noma ukuthunywa ezulwini ungelula kuyekusile kakhulu ngoba uthunywa umsebenzi ongekangawe nami lifikile izwi lokuthunywa ezulwini nobuthongo bephilana kakhulu lufikile ngenxa yovalo nokwesaba ukuthinta umsebenzi kaNkulunkulu. Bantwana bahle bakaNkulunkulu ngithunyiwe umnikazi wezinto zonke. Ngicela uNkulunkulu abe ngakini manje ngoba bonke abantu manje sebemile bathule balalele ukuthi yini engithunyiwe. Ngicela uNkulunkulu kube uyena ozoba umkhulumi, ngibe yisipho sakhe kuphela kodwa indaba kube ngezivela kuye. Amen. Ngizocela amavesi ambalwa lapha ku-239 Ngqongqoze ezulwini, ngicela ukwemukelela nami uma kwami la ungangisuli.
Ngiyabonga bathola bahle ukungelekelela uJehova uyosibusisa. Bantwana bakhonza uNkulunkulu siphambi komnikazi unyazi lwezulu. Siyabonga uNkulunkulu ukusihola. Sibonge ukusipha lonyaka odlule waze waphela siphila. Noma abantwana babantu bekhona abathe bamenyezwa, kodwa thina sithe sasala ekumenyezweni sifanele ukubonga simakade ingcwele. Sibonge futhi nokusiwenza sikwenzele kulo nyaka esesikuwo. Sicela uNkulunkulu omhle uphinde ungene nathi kuwo, usiphe ukuphila nokukulalela nokukulandela. Siyabonga inhlanhla Nkosi yokuzihola usibeletha sisuka ebuhleni somfika kule ndawo yakho engcwele. Owathi mawusemazwini wabheka wabona ukuthi lapha kule ntaba ebekhona izolo ebebengeke basangenela abantu, bebengeke basenela. Yavele yagcwala ngosuku lokuqala mhla uzobuka uzokala ukuthi usengenela yini wena. Kwabonakala imoto zisematobela kodwa abantu bagcwala intaba yonke. Uthi umfowethu okade khona izolo osumbizile wena uthi umlungu uthi mayikhuluma uthi bese kusele kancane idabuke le ntaba ngoba bisizosilo ngabantu. Manazareka amahle ayingcwele sizokhumbuzana ngendaba kaShembe ukuthi Shembe akuyena umuntu ngoba sibona inyama iyafana lethu, kodwa yena isimo sakhe akuyena umuntu ofana nabantu. uShembe uyedwa nje akalingani nalutho olukhona. Akukho nokodwa okusondela nje eduze kwakhe. Khumbula indoda enye yabhideka yayisithi ngoba ikhethe imbali lapho kwabheka khona inkosi yamaNazaretha yathi isihleli yayisikhohlwa yayisithi mina kwethu. Sasa siyayihafula isilwane sathi ubani noshodana kuye sungahambela. Yasuka le ndoda iseyibanjwe ezansi emabhulukweni ngoba wathamba inanzi kwasekuyonakala. Yayisiyabanjwa sekubanjwa ukuthi ungamosekeleli lapha ngoba yavela yahlambuluka ngesikhathi ikhafule umlilo. Bathola baNkulunkulu seyikhoshiwe isithi ngoba nayo yathola imbali lapha yayisikhohlwa isithi umnawa uShembe akasiye umuntu wakubyumusi. Noma namhla ngakhuluma nawe umbone vesithi wenzela wena umjwayele nje ukwazi ukusondela lobiki usizi lwakho, ngoba uma ngomfike lento yakubo ayiyo ngeke sisondele thina kuye. Manazaretha amahle ingcwele sizokhumbuzana ngendaba kaBhombela eqala ukufika kuleli lizwe. Uqale ukubasa umlilo lapha yana eThekwini kwamuhle lapho ingenise khona, kodwa wenyukela njalo namhlanje isihlalo sakhe ahleli kuso semzini endaweni yamaqadi kayibongozi. Kodwa wena njalo uShembe wabhekana nezimo ngoba siyazibona noma seqala ukusukuma ubambelela gospel lapho siyafuna khona lekade uthomthambela ilapho eqala khona ukubambelela bese sisukuma uShembe
esehamba esenza umsebenzi wakhe kayibongozi. Kodwa walithanda izwe lonke bantwana bakaNkulunkulu ngoba nakwelakithi wazawushona wabheka enyakatho wayabona lwezulu ayikho indawo umpombela engahambanga kuyo. Walithanda nelakithi izwe bantwana bakhe bakaNkulunkulu ngoba lathandwa ingonyama uMaphumzana umqwalajubo lebaleliho. Uyena ingonyama yambonayo ithindwa Mafukuzela ukuthi Silo ukhona inkinga eligama lokuthi inkinga ushembe laqala Mafukuzela. Wathi kunenkinga yomuntu la engingamazi ukhuluma nokufa kumlalele. Uthi uKI Masinga mhla bezobonana uthi wayihlabelela igama lethi makhula kancane. Uthi sithi ngonyama Mafukuzela uye into ntombiselena uthi uye uthi kuyena umuntu wala emhlabeni. Yayisiyethi ngonyama isithatha isihlalo sithi cha shembe nasi isihlalo uthi ugagane cha baba ngeke ngihlale esihlalweni ngonyama ngihlale nawe wena futhi lokuhlala esihlalweni. Uthi cha mina ngiyinkosi emhlabeni kodwa wena inkosi yamakhosi. Uthi igama lokuthi ushembe inkosi yamakhosi lathandwa umqwalajubo kayibongozi. Sidlamafa zezulu sikhumbuzana indaba zikaShembe sikhuluma ngeBhayibheli lalapha ekhaya. Yilo leBhayibheli okuthenga isikhathi ingonyama isibuyele emuva iyolanda izinduna zayo omnyamana nomaNkulumane bakwaNdwandwe izabatwana izomkhombisa amadutayi akanize idlulele ngosalo muntu olaphana ethelulele umzelo Mafukuzela. Yilapho ngalelo langa owafunda khona isampulu esishosheni esasisele neminyaka sifahamba ngeshubhu esifakwe isishubhu ukuthi singahudeki sishileza nalo. Uthi bayisikhambile usethi hawu wena wathele ngonyama ngeyipuli somuhambe waze uqaqeke imsipa uthi yaqaqeka lapho isishoshe sasuma sahamba kayibongozi. Ithi ke ngonyama zinduna niyayibona ngalento engibizele yona. Nithini nalomuntu wayesethundwandwe ayi ngasitha lomuntu mayengazabasulu yoluthatha izwe lakho. Wathi umntwana babehamba naye nami shojako bayethi uma umthetho esabasulu uzothatha izwe lakho awuphindi ngonyama. Wathi umbishona ngelandelele wathi ngiyamthanda mina ngithi ubayethe muhle lomuntu ngoba uyaba umuntu awusize ezikulu nabakhulu ingane zasezikulu. Indoda yokuthelezi eyona yabanetshanda ukuze kwenzeke ukuthi namhla kuze khona nje umuzi waselendantonga ngoba indoda yodwa yathi ngiyamthanda mina. Manazala tamate ithi takwamjuli ixoxela ithi lezo abantu nomaposi uthi wathi mhlawumbe bethelwe lapha entabeni amashumi amane insuku ehlala lapha entabeni elindile kangazi noma thina silindile. Manazala tamate ukulinda awulindi usufikela ulindi usasuka kini ekhaya usele insuku nje ulindi uthi sengilindile ukuya emhlanganweni uqonqa kokuphume endlini ojwayele kuzo ubusulile kusemhlanganweni. Uthi bayesho njuluthi yahlalela ndoda sezulwini yodwa ntabelilindi umoya wesikhombisa lona athi uShembe iyona zami umoya oqala ukutithiza uprofiti zase zithi wona umoya wokubhula ungakafiki wesikhombisa lo okuShembe ibongozi. Manazala tamahla ingcwele uthi ngaleli langa ufika lo moya kaNkulunkulu uthi yafika yonke umoya uthi oqala wafikayo wafika amathambo nje odwa athi kukhuleke Shembe siyime engubisi kulendaba uthi wathi mntana kuwena wathi uyeza
umbise benendaba uthi wadingelela umoya wesijula na uthi wakhamba yonke into wemoya uthi ulo wesikhombisa ofaya uthi wakhamba iphunge limnandi yonke indaba uthi ngishutshane nje uthi kwakhuza into lekusha manje nje ihlatsha uthi ayikho into ayikuzanga incane uthi wezokushaphuka iphunga uthi waqamba umuntu ehamba kancane uthi wayekhanya ekhophayo uthi wazozomfaka shongo yena ukuthi woza ukukhuleka kufikile cha wafena kuphela kwamaphezulu waseyahlabelela ukushele wazomnika imithetho le namhlanje esizoyicela onyazimelo unqume abesilale lonyazimelo kukhona uIsaiah 51 awufundele yona abesilale lonyazi malazerte uma sesizela akekho umuntu ofuna wejona ngo awuyifuni lalelani mina uthunyazi lalelani mina kuphela inkosi hlala phansi unyazi uthi lalelani yena shayela isitimela akekho umuntu ofuna lalela kodwa silindile manazana uyazi babonakala izinto ngiyengibona ekhaya uma kuzohlatshwa kuyakutshajula ukwelwane ngabe thina konje lo mkhumbi kaNkulunkulu usuka besihlambulukelele yini indlela belikhulu kangaka manazana isindiswa yini ishalandulo bekuthi bazili khona izinto bese kuba nonkatho olushayayo kubonakala ukuthi ukuphi kunebhambi khona ngabe konje thina besilinde kahle yini le eyenza umkhumbi kaNkulunkulu ungahambi uqonda unyakaze lama bhambi enzekayo ezweni awuyinhliziyo zethu mhlawumbe ephikisanayo kodwa wona komunye ke ukoyicela nithethele ukuthi mfowethu nguphathe kabi izolo ngicela umthethele bese sigela kulo mkhumbi kaNkulunkulu ahamba no freza nje sesiyayifayela lebezo sebesibona leziqulu nangu yamaya kodwa uyaswa wajuthi kude yani manazana tamahle ukulinda akuyona into enani konzezile umbuzo wami uthi yini lomkhumbi kaNkulunkulu ushikumezeke namhlanje ngabe thina manje umnikazi usafuna ukusiqoqa sonke hayi akashalukahle kwenzekeni yini le yenza ukuthi umkhumbi unyakaze ungahambi uqonde kwanza banemoya emibi evukayo ithola indawo yokungena imoya emibi uma sihamba noNkulunkulu luthi uthingo kaJehova umnyaka sengaphinda kwayibhala akazazi wafika naseGoli wathi asisukume umuntu ngiyabuza ngaserethe ingilozi ephilisa abantu shoniphi wathi zangisuka endaweni ethile akaze kusukume umuntu ngaye endaweni ethile akaze kusukume umuntu uthi ngiyabuza kini ukuthi ingilozi ephilisa abantu shoniphi ngaserethe angazi silindile silinde kahle yini le ephazamisa umkhumbi kaNkulunkulu kodwa khona uhambe lolu hambe kaNkulunkulu sisalihlonipha yini noma bakhulumayo abashumayeli sisasendaba ngomnyaka ngiyakhumbula eThemani uhamba umkhumbi wama wathi kubo mfundisi uJozi hambani baqaqe emuva sebehlangene mkhumbula ikhawusha lohlukene wathi abaningi bahlukanise ngoba bahlangene akuhanje utiki kuleli bandla bathola bathi baNkulunkulu
because ezinhle lo mkhumbi wakaNkulunkulu ayikho inkonzo enje nengaga neyodwa egcina umthetho kaJesu. Umthetho kaJesu ufika la ekhaya kuphela. Ngiqinisile ake uthole kwenye indawo umthetho kaJesu ithi ngonyama lapho kwamakhelwana angizokhuluma ngayo ithi icela amakholwa onke kuleli izwe lami akaphelele ezomtshela ukuthi unyawo kaJesu uJesu wayihamba kanjani. Ayisaphelele amakholwa onke uzama Lutela uzama Wesley uzama Roma bonke laba bantu bafika nezikhathi zabo bese bedumisa bese bakhona bafana ekuseni abazobuza bamfundisi becela ukubuza ukuthi ngabe ekuseni iphuzane itiye neliphuza athi ngiyaphuza ngabe utshwala niyabunatha yini athi asiyashaya kancane ebese kuyabhala athi hayi thina asithithi thina utshwala kodwa bonke laba bantu bamemeza igama likaJesu ilapho ifuna khona ukuthi uma nithi nithanda uJesu yini ngezinto eyodwa kodwa le ngonyama yathi amanazarete angesikhulumuthana yathi amanazarete angabosa ngicela nina nonke nikhonze uJesu kuphela nize ninomkhombisa ukuthi uJesu uyahamba kanjani. Ngabe isicathulo nesifaka nenkuzweni bathi hayi saseyifaka thina abanye bathi aseyifaka ngabe nehula inhloko yakunda emakade bathi hayi siyakunda thina emakade uJesu uyakunda zakakunda uJesu bayabhala abanye bathi siyakunda abanye bathi asikundi ngabe yonke niyayitha yini bathi hayi siyayitha thina abanye bathi asiyithi thina yonke ingulube bathi ndezahlule ngabe niyaphema yini bathi kwenye abanye bathi hayi thina siyaphema abanye bathi asiphemi uthi bayizifike ngonyama ekugcineni uthi ngikubuza nguphi phakathi kwenu ngakholwa kuye ngoba ngifuna ukukholwa ngoba ngifike niyaphikisana abunye uthiyeko uyayidinga omnyaka yini omuyaphuza utshwala omnyaka phuma kodwa nabe ngithandaza uJesu umbana right kini manazarete amashengwe sithanda uNkulunkulu sikhonze ezinhle uma sithi igama kaShela libhekiswe uma uyazi ukuthi hamba nje kancane ugibele singamphikisi singakhandi ihlazo bese nami ngihuduleka la bese kuthiwa kusanda sihlukunyezwa abantu kanti yini engalaleli isunya manazarete amahle wayusuku lapha kuphakameni singabafanyana kulethina ngahamba amadoda amathathu ayolungisetabele enkangakazi ngoba sekuzongena umhlangano uthi kodwa ngiyabonala entabeni alobuya niyolala lapha ezansi baseleni basebenyuka ngosuku lokuqala bafika basebenza balungisa bagandana bahleli inhlabathi bagqiba igodi babuyele ezansi bawulala kwathi kulesibili ilanga yatshela indoda hayi madoda mina ngizokungwetha ngiyalala mina hawu manje kuthiwa singabonala lapha wathi ngizodliwa yini kube yintaba kaJehova cha kodwa izwi lithe singalali ngoba umhlangano wangene kunabanikazi ababhekele ntaba yasiyalala indoda yeqimba eyihlalela phansi behlala babani bayezazi kwathi usuku yabona inyona engezayo zingazinda hawu lapha manazi inyuza usithela ngani saphethe sadlula ngathi siyasondela kwathi wesithathu wakhamba abantu bathathu baze bafike behlala bamazicumi baphethe izindimo engobe ezimhlophe ezimhlophe baze bekhuluma nento bathi akabuze lo kuthi ubani la wasibuza ubani wasephendula lo
wathi uSibani bani lo wasetshela laba ababili uthi bathi wenzani la uthi lona uthi wenzani la ithe inkosi azolungisa indlela aphendule entshela laba ababili abantshela ngiyabona la babuze lo uthi ushiye wathi sikala uthi lapho lulalela isaleleni mabani wasebani uyacishiba bathi ke laba ababili akamkhwishe lo njengosukhwishisho lo waye kusha oporo khoi waye wawalezansi la ilala khona wathi taka bathi bavuka thuma laba hawu wenze njani asakhulumi lo kwavuka kusele babuyele phambili bayobika babutha baba lona usalile simuze sema ukuthi akasakhulumi ikihuka elamiso phikizwe ngitheni ngalala ngomhlanga kwangeke manazela kamate izwi likaShembe liphikiswa sikhoze ezinhle uma sikhuluma indaba yale ndaba lapha kwathiwa umuntu omumethe oyithwele akeze njalo akeze kuJulayi kodwa uma singathanda umngethu uthi hayi Jango mthakathi wethu uyeza nje negane encane ehlakazi uthi umnikazi wezinto uthi lapha kunengilozi ezithandayo ingane encane uma imumethe umuntu ifika ibuka lesithombo kuthi sazalene emeneni bese iyithatha ingane uma kuyingane lena mhlawumbe yakhe isakhaza yofika ingilozi yahawele ibese iyithatha uyabuyela ekhaya sekingane ishone emhlanganweni kanti wena wambo obisana ngengane ngoba ingilozi zofuthi iyithathe la ngoba lezi zingane zidinga sokhululelwe bathola abashobanga uma sithi uNkulunkulu siqinisile akekho umuntu noma inyanga nohoso ababekhona akekho umuntu okwazi ukutshela amanzi ukuthi awaphume entabeni akekho umuntu okwazi ukulawula amanzi ukuthi awacishe manje entabeni kodwa uShembe yedwa okwazi ukulawula zonke lezi zinto ngisho ngilanga ngathi uyabona ngoba liphuma kanje lelanga unyazi lulandisa kulela izokuna bathi ngeke lisilile bathi ngiyamtshela lokuna alelanga siphuma nomhlanga ube njani namhlanje ekhandi sambulela sabantwana bakhe ukuthi baphole abantu laba kodwa izinhle banikazi bezinto sengathi uNkulunkulu akasenza sibe ngabantwana abamlalela uShembe yajabuka ngoba abantu kuye bakhulunywa abantu babelabolukhuni abangakaboni ukukhona nene selapha ekholweni ucela singahlehli ingane zaNkulunkulu futhi nize ngelilanga ningakhandi enye into engesiya la akekho omunye ola ngaphandle konyazi amen akekho esiyomthola la ngaphandle konyazi lolo phambi kwethu inkosi zethu ngiyakhumbula mina nani niyakhumbula sesike sathi imuntu la sifaka ayindwama lapha emlonyeni kodwa kulamula unyazi khona la sekuthoza kanjelwana ubosho usekhalako mawuthi uyathandaza nengane ubosho khona lapho ihlanganelene nezingane zakho ngenxa yeCovid Manazareta mate ayingwele ngiyakhumbula ngomlisuku inkonzo iphethe umfundisi uNqobo uthi uNqobo amaRoma akakhuphuka ayenhlangakazi kule ntaba enjala uthi nawathi ayodumisa ayisekhuphuka namabhodwe engulube ayopheka lapha phezulu
uthi uNqobo sajabula thina ngoba saselusile sahamba sisibona amakhekhe ethwele ngamakhathuni sithi hayi sokulusela lakhona siyonkolo siyophuwa amakhekhe uthi sathi masifika lapha ikhonza ezinhle uthi wasuka isikhushikazela zomoya ezingawazi uthi aphephuka wonke lamabhodwe uthi abantu behlale intaba ngeyikhala bangaphupanga kwahlala sekwaphela uthi igebele zamabhodwe sasiyithola le phasi wawunatha liqephu esulwebhodwe ngelinye ilanga sekuphele konke kuphethulwa uNkulunkulu ngomoya ngoba basebengcwelisa indaba kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula usuku ngikhona entabeni kuwumgidi lapho okwawufifilana khona impi yawusiya ukuthi wawusiyana ngiyazi kodwa kwakukhuphuke nje amaqembu amabili amakhosi amabili kangwazi ephethe imbobo ecijile akhuphela phezulu afuwohlala phezulu igidi uJehova ngoba mkhulu wayibona lento ukuthi hayi izobulelana la mgidini waletha izulu engazange libone lake laduma izulu wawuthi bakuyajika nomgidi ubone lesizwa yele induku hawu uyothi uyashaya hawu yele baba nangu umuntu imbobo lapho basobelana babithi manje liyaduma liyana awusathi ukuthi laba bantu bazojona beta ikhala zingasiwa wayihlaza uNkulunkulu lesulu yaphela leyo mpilo sayehla sesehla sibhekele sesiphila manazareth sengathi uNkulunkulu akasiphi inhlanhla yokungaliwa manazareth sengathi uNkulunkulu akasiphi uthando sho njalo lusuku elapha phezulu kwentaba umhlangano idimule lake lakhuluma likhuluma lithi uma ezabulo inkosi yamakhosi lithi shebe uyashiza nasebantu ushiza uthi manje asiyasha umlilo wakho uthi phumani ningelelele lo muntu zofuna lo muntu uthi lo lesihlala khona thini lo sihlala kuye lo muntu lithi mana hawo manazareth ake ngitshele ngihlebe uthi abuyena umuntu lo uthi iphilo lakhe lilinye mayengibeka phansi ngasuke eMpumalanga lohlaba eNtshonalanga sase siyathetha isilwane sathi thula ubani othengisho ngoba laselisho imfihlakalo idimole liyibona ukuthi hawu lo muntu unamaphiko angaka kanti lokho sithi umuntu hayi unyazi siyasho sithi unyazi kodwa hayi singaboni inyama ukufana nazo. Amen. Bathola bahle kaNkulunkulu engathi uNkulunkulu akasebulile masibeka bekithi ngofunda izinto eziningi awufunda kodwa sebehlala phansi awufunda abasesikhathini esihlala uqalele lapho 14 uzukwehla ehlanayo uzuphinde futhi lapho baba sesikhathini esi2 uqala no4 uzukwehla ehlanayo bese siyakhawula ngo ukoletholayo base Galatia 5 verse 14 aqale 14 ukwehla ithi umthetho wonke opheleleyo khuluma umthetho wonke ophelele ngezwi linye elokuthi wothanda okhele naye ithi umthetho wonke ophelele ukhulunywa unyazi wothanda wakhelene naye njengoba uzithanda njengoba nawe uzithanda kepha-ke uma nilumana nidlane kepha uma nixabana nodwa nilumana nidlana xwayani ukuba ningaqedani Nkosi musani lokhu nikwebhana manazareth senikule ngubo emhlophe xwayani ningalumanisi nidajane ngoba nilibele intenga namsebenzi ushenguphambi kwethu ngoNkulunkulu akube yilowo ahlole umsebenzi wakhe musani ukubala izono zabanye abantu umuntu nomuntu akahlole wakhe umsebenzi khona uyakuba ngokubonga ngoba yebo wena ngokubonga ngokwakho kungabi
awufuni ukuyizala usithi uqala 16 17 18 angazi nje one Isaiah 1 16 17 awufuni Isaiah uqala 16 17 18 Gezani nibe mhlophe ikilencwadi kezani nibe mhlophe eNazaretha nisuse ububi bezenzo zenu nisuse ububi bezenzo zenu ngaphambi uma senihamba nonyazi susani yonke amabili ngaphambi kwamehlo ami susana izenzo zenezimbi phambi kwamehlo nipheze ukwenza okubi niyeke ukwenza into ezimbi phambi konyazi nifunde ukwenza okulungileyo Nkosi kusisi amen awufunde imibhalo uthando uqale 5 6 7 8 12 5 6 7 uJehova wehla emfuleni yefu ngalesikhathi uNkulunkulu ezokhuluma noMose wayebonakala ubuso nobuso kuMose wayengafanile labo Joshua noAaroni wayekhuluma nabesithe kodwa unyazi lukhuluma umlomo nomlomo nabakuba ezulwini wema inyango ethebanyekele uma uNkulunkulu ezokhuluma nonyazi akakhuluma esithe baxoxa umlomo nomlomo namhlanje i-constitution ithi namhlanje nyazi lwezulu kuthiwa hayi namhlanje ngizokwenza ukuthi ngesikhathi esithile wabiza u-Aroni noMiriam bona bobabili beza wathi yizwani lokhu amazwi ami uma kukhona umprofeti phakathi kwenu mina Jehova ngiyakuziveza kuye uzekusisi amen Manazaretha amahle ayingcwele ngiyacela uNkulunkulu omuhle osithandayo nathi sikhombise ukumthanda ngezenzo zonke inkosi ezinhle sibambe ngamazinyo unyazelezo uNkulunkulu wethu unyazelezo ngiyacela nalabo abasuke bevakashele ngezilanga bazi ukuthi asiye emcimbini sisuke size enkonzweni bafaka amabhantshi baphatha amabhayibheli ngoba size enkonzweni asisiye emcimbini ngoba noma emzini wendoda uyahlonipha wazi ukuthi uye emzini wendoda uzongena uhloniphile Manazaretha amahle ayingcwele yazi yabo omningi mama ngumntwana ohlale egijima besabe ungaze usole kusemakhosi batwana bathi baNkulunkulu sekucela ukuthi isiyephuza phakathi kwezulu uNkulunkulu omuhle sekucela ukuthi sishayele sasezulwini inkosi usizwayo amen siyabonga amazwi amnandi zokufundisa inkosi sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 86 186 sizocela umvangeli unene wasenzomusha sole ngesihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi usupha abangcwele